جبرنامه اوجه دم باش تماشاوانین هجا از و حوالا سلطان ام 15 و جار که لپیشبری وبن ام بحثا وجه کردی بکن ای روجی ام بحثا دسپیک وجه کردی بکن وجه کردی حتی آنها چاوا هاتی بچه آستنگی روبرو مایه برهمین و چیه مهنه کی بحثا هلبسکار و نویسکارین دسپیک وجه کردی بکن هر وها دوجه کردی ده رول و رسته جنیب چه رنگیه جنیب رول و رسته آخه باندورک چاوال سر جواکی کریه امیوانه ایرو به حوالا سلطان نقاش بکن. مرحبا جوار تماشاوانه هجا دماغ خوش به. بله یعنی مگو مجارم یا ایرو دسپیک وجه کردیه دسپیک وجه کردی دما کملی دنیرن یعنی او پرتوکا آوستای هنه کی بحثا پرتوکا آوستای تکرین کجالی زردش هاتی نویساندن و به زمان مدی هاتی نویساندن پرتوکک پیروزه او یعنی وکی وجه کردی جی یعنی وکی دسپیک وجه کردی جی تی قبول کردن هر وها یعنی ام دکارن بحثا وی یکیش بکده دسپیک وجه کردی ده میناکن یکم بزاروای هورامی هاتی نویساندن گورانی او دوی دسپیکی ده مثلا ده واری هلبرین آنجی تی گوتن کی 15 جنین کرجی دوی واری ده خدمت اکمزن کریه yani demek ku emliyet denirin devirde ev وجه کردی یعنی او دولمندی آویش گلک عالیه گلک کسی جدی گوتن و مثلا دماغ کو امل چاندا دنگ بیجی جدنیرن براستی جی او هم رول و رسته جنی درد که و پیش ده همان دمیجیده چر دبه ده همان دمیجیده او دولمندی وجه کردی جی درد که هوله یعنی او وجه کردی ام بیشن به او که دست بکریه به دفکی دست بکری یعنی شخه وجه نویسکی جی دست بک خوش بنگه خوش وجه دفکی گردی نه وستا یعنی دما کاملی نیرن تمام دیرو که نیرن جنا کو نولوتی که ده پیشنگی کریه جنا کو چاندنیه ده آبادانیه ده شهرستانیه ده گلک پنگاوه گرین گاوشتیه شخو نممکنه مرن بویجه دویجه ده کدک نداره ویجی پی به میران ره هست به خو بزندیه لی جبر سردستیا میر کدا جنه هاتیه نخماندن نها او جیه که جن حق دکه زیاده دیرو که ده نخویه تنه پرتوکا سرانجامه ده مثلا پرتوکا سرانجامه چیه پرتوکا فارسان یا ادبیات ده دور ده بحثا 15 جنین نافداری و جوان کرد که کینه وانا دای تورازا هورامی وقت جنا یکمین کو برهمی هاتنه تومار کرن پرتوکا سرانجامه ده و ساته گوتن پاشه جلال خانما لورستانی رحان خانما لورستانی لیزا خانم خاتون میزرد دای خرزانا سرکتی فاطمه لوریا گورانی حتی و دره وان جنانا دمات چاوکانیا دنیری به همان شوازی هلبستیم نویساندی به هوا شوازی خوندنه به هوا حتی لجمخانه آن به تنبوران لبلیدان تنبوره هستی خواه آنین زمان مثلا دایت فورازا هم جنه کی روشنبیر بیه هم جنه کی هلبستفان بیه دجم باور بیاوی زیاده بیه دجمخانه آن بان گل کریه هم اشقا خوی خدایی هم جی اشقا خوی راستقیم به تنبورا خوی آنیه زمان مثلا جلال خانمان ورستانی جوی یعنی تی گوتن کی ویجی هلبست نویسان ویجی به او کی خوب یعنی ویجی به ساز به تنبور ایجی زانه ارش خوبان حفظ جنانا هم بقر شوازه وانیه که و وک ام بویجن تنبور تدی وقت سیمگه علویتیت داین ایروجی عملیات نیرن دیسا دجمخانه آنده علوی و یرسانی اف بارومندیا خود تیننجی اف جی مرد گینی که داره مینا کو یعنی علویتیه بنگاه خو حتی و درجی دچه yani. Beli yani devran kar bejin ev kişi mesela dikkat vera usaj bejin yani jine jina Kurd hem biçand uveje ve hevre honan diye. Yani mesela demek helbes xondi çer kirit tembureji xistiye. Yani vaki Celal Xanmal Oristani vaki Kuteminak'da. Yani devir biçand uveje ya mesela ve hevre honan diye و هاتی آنین حتی روزا ایرو. أري هاتي حتى رجع يرو ليش جوان حفظ جنانا بيبدأ حش جنيه دج يعني مثلا جوان حفظ جنانا ده فاطمة لوريا غوراني تيجوتن كي دلدار وإفندارا
Baba Tahri Uryan biye gora veci nahal keleka gora Baba Tahri Uryan'e. And serencam de bana te gotin. Paşe heş zine dine hani. Ab heş zinana jî bêtirin em bibêjin wek keçê meleyan wek jinê meleyan tên naskirin. Ew jî li gorî kîjanê li gorî dewreya şaxweşîn. Van jinana jî dibe nazdar Xatuna Şirazî, Nergîs Xanima Şerazî, Xatun Dayika Rêzber, Xatun Zerbanuya Dezyanî, Sema Xanima Dewdanî, Mesture Kurdistanî, Cihan Ara Xanim, Xurşîde Xanima Devaşayî. Yani van jinana jî di heman sed salê de bi heman şêwazî em bibêjin daha bêtir wek beyt gotine wek qesîde gotine bêtir ji olê re duwarê olê de helbest nivîsandine. Belê. Lê yani divir de mesela em dibêjin yani behsa jinên Kurd dikin, behsa honandina wan ya wêjê ya hunerê ya çandê ku heta îro hatî dikin. Divir de mesela gelek mesela Kurdolog behs dikin, behsa دولمندیا و جای کردی که مثلا وکی کردولوگ روس بازن کردن وکی امبیج روجلات ناس نافدار مینورس کی یعنی مثلا بازن کردن دبیج چه دبیج یعنی وقتا لگرینه دکن تدیل سر فولکلور دخابتن دبیج یعنی بحثا دنگ بیجیه دک بحثا دولمندیا دنگ بیجیه دک اوجش خو zaten او که گنم دکارم بیجم بنگها و جای کردی هر وها مثلا روجلات ناس نافدار مینورس کی دبیج چه دبیج کرد خودی وجه گلک دولمند گلک چیروک و دستانی نوان هنه هر وها مثلا علی شراطی دبیج یک و شهرستانی فلسفه هینی یونان اگری کردن نابرا دیجل و فرات دیین و یونان اجل جهانی بلاف کری مثلا ام دماکو دسپیکا وجه کردی در رول روستیا جنه دنیرب راستی جی yani rol rastaya jine durd geleki berbçave mesela bu taybet şey am dikarim beji duvarı او وجه دبکی مثلا وجه دبکی تایبەتمەندی ئەوێکی li derve civak beşdardı bu. Ey durdu jine çer dikir jur jine peşenkti avê dikir. Mesela gelek çîrok, destan, strand vrad lehengê wê jine. Mesela hinek destanê wekî çi zembil firoş, wekî memuzîn, siyabend û xecê mesela cembeliyê Mirhakarî û binevşa narîn dema ku tu lê dinêre durdu peşenkti kiriye. Yani te bahsa destana kir destana zembil firoş te taybendiyekî giring derdikeve golê durdu xuya jin hîn nebin dest biye. Mesela destana zembil firoş çiye zembil firoş kurê mîrekî biye û her daim bi perê bavê xwe jiya kêf kiriye li derevera giriye rojekî di ber mezelrekî re derbas dibe وقت اید بیا کفری میریه سری ویل کفری گوره کبد بیا که ابنت جیان از به پری بابی خود گرم از چید کم را بجوی روزی شونده بریار ده کو ابی کدا خو مالباتا خو دبارا مالباتا خو که رات هیلس زنبیلا چید که و گند به گند مال به مال دگره دور دما در باست به جنا میر دلی خود که کی وانا زوز درباس نابه دستانه ده سربستیا جن دستانه ده her daim mesela destana memuzini de jin bin deste brayı nahile ki haskiriye xar bize cevan da beje zindana yani binaka zembir froş de jin hina ne bin dest biye jin bi awaki rahat çiye evina xwa aniye zaman. Bele yani devirde mesela çağa yani hatta demek ki jid destana de çiroka de çağa ve ki kutene jin خودی روله که او مغدور به لی داویت شو بو اف پی در پی به تکوشی ناجنه ایده جن بو خودی مافه کی بو ایده خواه با آوایی که راحت آوایی که حسان دکار راوه بگه کو اف جی به تکوشی ناجنه ایده دسپیکا وجه کردی هنک او که یعنی مثلا ام بیجن هلبستا کردی جاره یکم جالیه که هاتی نویساندن yani ligor tespit ku her davi hati bir desxistin te gotin ku jaliye bara bozu hati nivîsandin yani îro sib em bêjin lêkolnek hîn berfirehtir çêve dive ku agahiyên hîn berfireh hîn cuda jî derkev holê ligor tespitên herî davî mesela te gotin ku helbesta kurdî yekem jaliye bara boz hati nivîsandin mesela behsa فرهنگا یکم کجالیه که هاتی نویساندن دیسا ده گوتن کجالیه احمد خانه هاتی نویساندن و نوبهارا بچوکان هنک دسپیکا وجه کردی ده مثلا رومانه یکم
Yani ji aliye Arabi şemo hati nivîsandin divirdi navê romanê Şivanê Kurmancayê. Mesela alfabeya yekem yani ya Latînî yekem car di kovara hawarê de hati nivîsandin. Ji aliye Celadet Ali Bedirxan hati weşandin. Yani evjî meret kare vêjê destpêka wêje nûjene. Belê. Dema ku Celadet Ali Bedirxan derbasî tipên Latînî dibe, kovara hawarê bi tipê Latînî derdixe, ji wir de destpêka dûr de wêje nûjen dest pê dike. Uşxwe bazê gulana 1932 jî derdikeve. Derketiye û wê dirê gelek helbestên hêja jî hatine tomar kirin. Beriya wî mesela em lê dinêrin we behsa Ahmedê Xanî kir. Ahmedê Xanî yekem wêjevanê ku bi hestên neteweyî nivîsand. Erê ji xendî nûbihara biçûkan du berhemê wî dijî hene. Aqîdeyê îmanê û memûzîn heye. Ji xwe memûzîn di devê hemû Kurdan de yani ew destanekî pir giring e ji bo. O vê hestê neteweyî ji xwe di helbestê xwe jî tîne zimanê Tîne wer. ziman ji xwe di helbestê xwe de tîne ziman. Niha em ê dawiya bername de çend helbestê wî jî bixwînin. Em dikarin behsa Mele Mahmudê Bazidî jî bikin. Mele Mahmudê Bazidî yani wek em bibêjin belkî zêde wek Ahmedê Xanî wek Melayê Cizîrî wek Feqîyê Teyran zêde nayê zanîn lê wî gelek kedekî mezin daye di warê Kurd û kurdewariyê de dema Alexander Jaba tê Kurdistanê Erzûlumê bi Mele Mahmudê Bazidî re hevdû nas dikin. Mele Mahmudê Bazidî gelek berhem û destnivîsên wêjevanê kevin daye Alexander Jaba û Alexander Jaba tomar kiriye biriye pirtûkxana Rûsyayê ji xwe. Wekî di çi kiriye Mele Mahmudê Bazidî pirtûk nivîs em bibêjin helbestên kevin wergerandine Kurmanciyê ji Farsî û ji Tirkî ji Tirkî tu negihîdin. Ji Farsî ji Osmanî û ji Erebî wergerandiye Kurmancî. û ferhenga Kurdî jî mesela hat ji aliyê Alexander Jaba bawerim hatî wergerandin yani. Mesela pirtûka şerefname a Şerefxanê Bitlisî jî li gorî gemexwend Mele Mahmudê Bazidî wergerandiye. Mesela Melayê Batî yekem mewlida Kurdî nivîsiye. Niha hîna jî em lê dinêrin di gelek malan de mewlida Kurdî tê xwendin. Ew jî yani giringî dane ziman wê denemê de jî. Lê hinek vanê dinê em bibêjin wêjevanê me navdar dibin bandora Erebî Farsî de jî mane. Ew jî mere kare çawa rave bike. Wê çaxê ez bawer dikim zêde hestên neteweyî ne li pêş bûn. Ji hestên neteweyî wê de tir baweriya olî di pêş de bû. Yani dixwastin ji olê re xizmetê bikin. Ne yani ji zimanê dinê re xizmetê bikin. Dixwastin ji olê re yani olê bidin pêş yekîtiya olê pêk bînin. Ji ber wî jî pira nêwan bi yani bi Kurmancî jî nivîsandine lê bi Erebî û Farsî jî nivîsandine. Belê. Yani divir de behsa şwa me behsa olê jî kir hinek ol jî bandora wê ser hatî bi taybet jî mesela piştî ku em bêjin İslamiyet hatî şûn de dûr de di medreseyan de wekî zimanê fermî zimanê Erebî hatî dayîn. Anha dema ku wêje ça pêş dikeve wêje bi zimanê te pêş dikeve. Dema ku tu bi zimanê xwe biaxive tu bi zimanê xwe binivîsî bi vî rengî wêje pêş dikeve. Lê dema ku di medreseyan wekî zimanê fermî Erebî dihat dayîn. Yani zimanê Kurdî wekî zimanê alîkar daha bikaranî ji ber wî hawî jî yani te goya bin bandorê de yani bin bandora Farsî û Erebî di mayî bi vî rengî bin bandorê di mayî yani bin bandora Erebî çawa mayî ji ber ku medreseyan medrese cê fermî yani wekî bingeha perwerdê dihat qebûl kirin û li wir jî bi zimanê Erebî perwerde dihat dayîn ji ber wî hawî yani tu bivê nebêt bin bandora zimanê Erebî di mayî yani duî warî de mesela bandorek neyînî li ser çand û zimanê Kurdan jî kiriye yani. Mesela karin behsa pirtûkxaneyê yekem jî bike. Yani li ku hatî vekirin cara yekem li Swêdê 1970 de bi navê çi hatî vekirin bi navê kitapxaneya Kurdî hatî nivîsandin. Her wiha mesela behsa zeraveyê di milkî jî bike di warê
پخشانی ده جاره یکم وکی برهم مولود هاتی چاپ کرن مثلا بحثا دسپیکا ویژه کردی بکم اگو کلاسیکین یکمی هلبستی وکی علی حریری و بابا تایری اوریان قبول کرن دفر ده مثلا علی حریری پیشتی اسلامیتی او هلبسکاری کو جاره یکم بزاراوی کردی نویساندی بزاراوی کرمانجی نویساندی مثلا دفر دشی ام دکارن دورد لسر کیجا خالی بسکنه یعنی تایبەتمەندی هر زاراوایی بسکنی مثلا بیشن هر هلبسکاری کی چر کری زاراوایی کی خدمت کری مثلا بابا تایری اوریان چر کری جزاراوایی لوری خدمت کری او جزاراوایی کردی نه وسا ایرو ام بیشن علی حریری بچن بکرمانجی نویساندی yani دورد مثلا دستپیک اوجه کردی ده هر هلبسکاری چر کری هر هلبسکاری کی ام بیشن خدمت زاراوایی کی کری دما کو براستی جی خودی زاراوایان به درکتاندن دور دچرد به کردی به تواهی پیشکتنک بر بچاب درد کهوه هولینه و سایان دورد آنها تشتی کو بنگها دسپیکا ویژه آواد که چیه یعنی زمانه نه وصل برای امدکارم بحثا گرینگی از میجی بکن. إيش خوش بروي حتى سال 20 داويان سال 19 جي إيرانيان يعني فارسيان قبول ذكرن كو لورستان لوري زمانكي كردية شام فيجن مد هنا مرواني هنا گوران هنه نزانم کرمان هنه سوران هنه زازان هنه لوری جی بشک جو کردای لیج سال 20 و شوند دماکو ویجه بو مجار لویجه خانیرین کو دسپیک آوان تنه باب طاهره اوریان سکنی ایجا چر کرن جبو دسپیک آخوا به باب طاهره اوریان بدن ناسین گوت انکارا لوریا کرن کو نه کرده گوتن لوری زمانه کی بشک جو فارسانه جبر ویجی گوتم دستپیکا ویجا ایرانی به باب طاهره اوریان دستپیک که لی دما مرل چافکانیا دنیره یا راست نویسه یا راست باب طاهره اوریانی کردکی لوریه و بلوری نویساندی حتی بزمانی يعني هالبسته خود جی آنیا زمان کو خدمتکار زمانی پهلویه پهلو کینه دیسا يعني ام ویژن پیشنگی کردانش خو چاوا ایرو کردستان ہے و دمیجی لورستان ہے بیه دم دم ناو گوهریه دم بم ناو گوهریه بابا طاهره اوریان ام بویژن پیشنگی تصوفی بیه پیشنگی تصوفی بیه که جه فیض کرتیه مبلانا جه فیض گرتیه عمر حیام جه فیض گرتیه بکتاشی ولی جه فیض گرتیه حتی بگر یونس امره جه فیض گرتیه ملای جزیری جه فیض گرتیه الی نیرنگ و اقاس و جوانه کی گرینگ ہے خواستن شخور بکن مال جخو yani امکارم بحثا پرچبونا کردستان جی بکن yani پرچبونا کردستان جی باندوره کی نینی لسر وجه کردی کریه yani و جوانن خواستن بزمان خو بنویسین وگو yani زمانی فرنی کرنا عربی کرنا نظام فارسی yani جوه هلی دجی باندوره کی نینی لزمان لکردا کریه yani şu bandor çağ mesela bandora siyasi है bandora abori है bandora civaki है yani tübü ve ne beji yani her havi bandorek neyini liser buye yani demek ku em bejin bandorek siyasi ji है yani tu demek ku vana حمویان به هر بنرخینه یعنی باندورا وانا حمویان لسر هر وجهه هي يعني او باندورك نيني لسر هر وجهه گري اذا دورد يعني حتى في دمي تشاوهاتي حتى في دمي ديرو دما كلين نرل ور جنين كرد قالك مثلا جنين كر وكي مستوره اردلان وكي جلال خانما لورستاني ام بيجن وكي مهربانا برواري از خوازم انك بس وانا جيب çünkü bana dedi mesela وجهه كردي ده قالك مثلا باندورك مزن باندورك قالك مزن لسر وجهه كردي كري وجهه كردي جي خدمتك قالك مزن كري مثلا خوازم انك بحثا مستوره اردلان بك مثلا مستوره اردلان 1084 الباجار سينه روجلات كردستان جدايك بويه yani وکی دیراکزانا یکم یا کرد یا روجلات ناویجی تقبل کردن yani hem هلبسکار hem نویسکار hem دیروکزانه mesela دیروکا میرکتیا اردلانی و نویساندی yani وکی پرتوکی که درخستیه
her uha bi zimanê Farsî zanibû, bi zimanê Erebî zanibû, Pirtûkê vê dawiyê werdigere zimanê Almanî, İngilîzî, zimanê Farsî. Yani divir mesela rolû em dibêjin ya rolû misyona jinên Kurd adwêjeya Kurdî de mesela bêjin Mesture Erdelan her uha Mesture Kurdistanî jî tê gotin, Mahşeref Erdelanî jî tê gotin. Yani divir de mesela bandorek gelek mezin kiriye li ser edebiyata Kurdî kirî çawa ew dîwana wê hat wenda bûyî duwê qeyrana Mîrektiya Erdelan de mesela tê gotin ki 200,000 beyt bi Farsî nivîsandiye. Belê yani dawiyê Şeyh Yahya vana dayî hev tenê sed beyt dayî hev di 1925 jî li Tehranê çap dike. Her wiha divir de mesela Mihribana Berwarî ew jî ji gundê mayeyê ya dihokê ew jî ji başûrê Kurdistanê mesela divir de Mihribana Berwarî li gund teva bavê xwe mesela xwendin nivîsandin roj jinan dida. Her wiha dwarê behreya destan de jî pêşketî bû. Yani jinek zîrek û zana bû. Mesela bi saya jinên zîrek û zana îro em dikarin bêjin wêjeya Kurdî hatî heta vê astê. Mesela Celala Xanimal Woristanî dema ku tu lê dinêrim me biskanê ji me gotiya. Yani hem temburê dixist hem helbest dinivîsan. Dayîka mesela şaxweşîn, şaxweşîn ji dwarên em bêjin wêjeyê de helbestê de gelek pêşketî. Yani mesela tu lê nêre Hefsexan Neqîb tu lê nêre dîwanayê wekî dibistanekê ye. Yani dema ku em rabin divir de rol û rûsteya jinê ya di wêjeya Kurdî de em li ser rol û rûsteya wê biaxivin divê em behsa vana bikin. Lê tu îro lê dinêrin kesek behs nakin. Çima yani Yani hatiye çima kesek behsa vana hatiye bin nakin. pêkirin hatiye nixumandin kada jinê Çima hatî nixumandin yani. serdestiya mêr yani mêr ji xwe em bêjin her daîm werkê anam lê dinêrin jinê mesela stran ez bawer dikim di daweta de berê jinê dûrik li ser bûkan digotin. Jinê dergûş hejandiye, dergûşa zarokê xwe hejandiye hest û hîsên xwe di hejandina dergûşa de bi zarê cana xemgîniyê xwe, cana kêfxweşiyê xwe aniye ziman. Yani zarok cara yekem lorîkê xwe ji dayîkê xwe dibîzin. Yani meret kare bivêje wêjeya devikî bêtirîn li ser jinê me pêşketiye. Bêtirîn jinê wêjeya devikî pêşxistiye. Lê niha em lê dinêrin di daweta de bi peranî mêr radibin strana dibin. Lê berê Yani ew dengbêjî bi hestê jinê hatiye ravekirin. Bi hestê jinê derketî pêş. Bêtir mesela em karin bavêjin. Mêran dema godarî dikin mêrê dîrokê bêtir stranên şer gotine. Dîsa hişkiyek li wir derdikeve meydanê. Wan stranê şer gotine, wan stranê em bêjin reşbûnî daha bêtir gotine. Heta yani di dönema mîrektiya de tê gotin ku her mîrek xwedî dengbêjek biye. Ji bo pezneyî vede, ji bo şerî bipezînîne, ji bo mesela em li carekî çî godarî kirbû ev tellî, strana tellî dibe tellî keçekî mîrekî biye lê zêde yani neber bi çav biye. Têlî. Têlî. Strana têlî mîr ba dengbêjê xwe kiriye gotiye tê stranekî serkeça em çêkî heta nav dengê hebî. Yani rola dengbêja pir giring biye. Ji ber wî her mîrek xwedî dengbêjekî biye li odeyên xwe dengbêjan şerê wan peznê wan her daîm dengbêjan gotiye. Belê yani aniha mesela em dibêjin yani wêjeya Kurdî ji xwe bingeha xwe ji wêjeya devkî digire. Dengbêjî xwedî roleke serekeyê. Piştî 1955 xana wekî xana zazê wekî Susîka Sîvo wekî Fatma İsa vana mesela di radyoya Êrîvanê digotine. Di radyoya Êrîvanê kilamê xwe gotine ew kilamana mesela çawa xwedî hafizayek civakî, xwedî hafizayek wêjeyî ye, xwedî hafizayek çandî ye. Yani bi kilamên wan tu lê dinêre mesela xizmetek gelek mezin ji çand û wêjeya Kurda hatî kirin. Her wiha ji dîrokê jî hatî kirin. Yani her kilamek ji xwe dîrokeke, her kilamek çîrokeke. Ji xwe jê vir de jî Meryem Xan yani jina ku li Bakur yekem dengê xwe qeydî qaseta kiriye. Meryem Xan biye, Meryem Xan li dîvana stranê xwe gotiye, li derve stranê xwe gotiye. Lê piştî ku dizewuce hevserê wê nahêle ku stranan bibêje. Dibêje ya ez ya stran.
yani ev için nişandı. Disa Ayşe Şan mesela. Bəli. Yani dengi hoş bir stran gotunu çüye kaset derxistine disa zilan bunu aslında ne heştin yani her daim meret kare bivece dimalbat ede mera xostiye peşil jine bibire. Yani lur mesela gelek zoru zextiyan jî rûb rûman ne usam zoru zexta rûb rûman hevî hemû zor destiyan jî dîsa jî berxwedanek dane wan berxwedanek daye em dikarin vir mesela ew rol û risteya jinê ya leheng û ya serî hilder jî em dikarin behsa wê ya jî bigwe çaxê ne wisa? Em dikarin behsa wê jî bikin. Ji xwe jina Kurd dîrokê de yani ve hevserê xwe şer jî kiriye di hemberî neyaran. Bedel jî dane mesela wek bên Leyla Qasım em bên daha nûjen vê de em dikarin behsa Rewşen Bedirxan bikin ki ne mumkin e Rewşen Bedirxan di malbatekî wek Bedirxaniyan de ne xwedî rol û risteke bî. Yani muhakkak wî jî duwarê wêjeyê de duwarê em bên siyasî de xebatên girîng kirine lê bêtirîn em lê dinêrin mesela Celadet Ali Bedirxan derdikeve pêşî Kamuran derdikeve pêşî yani di malbatê de ji jina bêtir mêr derdikeve pêşî. Degor Rewşen Bedirxan ez dixwazim derbarê wê hinek agahî bide mesela ew civîna navneteweyî ku yekem car hatî kirin duê civîna ku Rewşen Bedirxan beşdar wî cara yekem ala Kurdistanê hatî vekirin her wiha Rewşen Bedirxan mesela hatî Stenbolê ew pirtûk nivîsên Kurdî mesela girtî û arşîvek wê çêkiriye yani lê tu lê nêr dîsayê derdikeve pêşî yani jin xwedîke de giranbihayê lê li dûmayê. Mesela di warê yani belê em behsa dengbêjiyê dike lê dengbêjî wêjeya devkî û çanda devkî lê dûr di mesela bingeha wêjeyê destpêka wêjeyê yani dengbêjî xwedî roleke serekeyî divir mesela bêjin Roger Lescott ew jî yani Kurdolagekî Fransızî ye ew mesela 1930 de çûyî Kurdistana Sûriye li wir mesela bi alîkariya Celadet Ali Bedirxan çûyî mesela destan û çîrok ji devê dengbêjan girtî dengbêjên bêjin Aşireta Hesenan dengbêj Sebrî û çer kirine mesela 1940 de ew çap kirine. Divir de mesela tiştê ku bala Kurdologê Fransızî dikişîne çi ye? Bir û hişê dewlemend bir û hişê bê sînorya dengbêjiya Kurdin. Mesela em dikarin wêjeya Kurdî û dengbêjî em mesela têkiliya navbera wê de tu dema ku lê dinêrin mesela Ehmedê Fermanê kîkî çer kiriye wî di kovara Hawarê nivîsandî, kovara Rojan û nivîsandî, kovara Ronahî de nivîsandiye ew kovarana ku li Sûriye û Lubnanê hatî çapkirin di navbera salê 2030 çelî de hatiye çapkirin yani dema ku tu li wir dinêre dengbêjiyê dinêre yani di wir de mesela em dema ku destpêka wêjeya Kurdî heta asta an ham dinirxînin gelek xwedî roleke serekê yani ne wisa em divir de bi vî rengî jî dikarin binirxînin yani jin radhêlin erbanê xwe bi erbaneyan yani stranê xwe dibêjin civaka jî dibêjin yani jina îro ji sed salên berê bêtir li ber xwe dide bêtir yani dixwaze wî hîsmendiya mêr bişkînî ew nixwandina derxe derve ev jî kêfxweşiyekî dide mere yani. Belê yani divir de mesela me biskaberê me behsa ew kê jî kirine wisa me got yani ji bo ew destpêka wêjeya Kurdî de ya ji wêjeya Kurdî ji wê demê heta aniha çawa hatî bastengiyê çi rûbirû hatî yani me dikare mesela ji îro jî mînaka bide me got ya bandorek hem jin di bandorek binê çi rengî dimayê hem jî wêje ji xwe jin dema ku dibin bandorê bimîn wêje jî dibin bandorê dimîne yani divir de mesela me behsa rewşa siyasî kir rewşa aborî kir tu îro jî dema ku lê dinêre mesela tu îro lê dinêre li baz didê pêkerê Ehmedê Xanê tê hilweşand tu îro li Sêrtê dinêre pirtûxaneya Celadet Ali Bedirxan çawa berê tabela ya Kurdî danîn dawiye pirtûkê wê bi Kurdî derxistin yani pirtûkê wê Kurdî derxistin yani dema ku tu lê dinêre di her demê di wê demê jî de di destpêka wêjeya Kurdî heta aniha her dem wêjeya Kurdî çer bûye dibin bandora siyasî û bandora civakî bandora aborî dimayê yani. Ji xwe ji bo ku tu înkara gelekî bikî
لازمه تبري هر تشتي وجاوي تنا بحسبيني تو وجاوي مثلا احمد خاني يكي جو بيكري بفين الويدري كو هاي وجا كردي تنا بجي دما دور در باسفه وتعوي بيكرا كبه او زانبك ومراق بك في احمد خاني كيبو تشبو حافظه جواكي حافظه جواكي يعني حافظه جواكي يعني حافظه ده بتجيد به بله جبر ويجي سردست دما بخوازن وجاكي بخوازن نتواكي تنا بكم بري خوزن وجا وزمان جبر ويجي هم زمان قد تكون هم جي وجاي تنا تحسبين تقو يعني زمان از خواز بر میناکی که مثلا جلالت علی بدرخان دبیجه چه دبیجه زمان غریبان وکی کنجه سرمره لی زمان ما لاشی میه بدن آمره مثلا دبیجه یعنی لدیجی سردستان لدیجی دستلاتاران دو چکین گرینگ هی یک اول یک زمان دماکو ایتو سردست تا اولی و وک هفته و دمی تنی او که دمینه چه که دسته تا دمینه او جی چی او جی زمانه یعنی تایبت مندی از زمانه ولی من نقاش خود دوام بکلید خوازم مساعد ناورد هلبسته که بخوینم مثلا هلبسته که شیرکو بیکس هبو دور به تایبت جی او گرینگی او هلبسته مثلا دور ده او قدر و قیمتی کود دجنه او آنی زمان لو ما دخوازم دور ده او هلبسته که کرد هیز ویا بخوینم شیرکو بیکس دبیجه چه ده هلبسته خوده دبی باسکی بازکی شکاندن آسمان فرینک ونداگر جاوی غزالکی کور کرن آورک جکی سے دشته چو گلیک کت قرقا کوکی چیا سترانک ونداگر گلیلکک بهنک ونداگر بلبل بهنک ونداگر لی دما کوجنک کشتن evînek ji kîsê hemû cîhanê çû. Mesela divirdi yani şêrko bêkes divirdi dema ku dibêje lê dema ku jinek kuştin evînek ji kîsê hemû cîhanê çû. Yani divirdi ew hestê nûn yê li dijî jinê yê dilnizm derdikeve holê ne wisa dema ku em lê dinêrin yani girîngiya jinê rol û rûsta jinê ku دجواکه ده دوی هلبستی ده خوش درد که چون که دوی که دم آجنه کشتن اوینه کشتن اوین گرد چه جخو هسته انسان جید چن yani جبر ویجی گرینگه yani بله yani mesela şerko bekez ev ki kvijihe mesela dema ev ki dema Saddam Hüseyin per dibin bandora helbest devi dedimine dibeje tejmiş benevisi jmji dedi derbare mji benevisi le şerko bekez ve ki qabulnak uy sürgini Suede dikir mesela divirde sekna ev ki gelek giring ne usa sekna helbeskare ki gelek giring ne usa her waha em bejin ما قلت يا بابا طاهري أوريان دبيجة كي أز كردم بزماني بهلوي نويسان يعني أم دبيجن دن خود شاب كانيا دجي ما قوي ساد بيجة دبي چارينيا خود دجي آنيا زمان قلت يكو أز أستاد زماني بهلوي ما جكتبا أبيني رمسترم أي خدا أشقى طاهر بنشانه كش أشقى سينما بي بي وبي سرم يعني چی گوتیه از خدمتکار زمانی پهلوی مش خود وردجی کردبونا خود این زمان جبر کو ام دبن پهلوی پیشنگک بشک ج کردای جبر ویجی ام دکارم ویژن بابا طاهر اوریان خو ان زمان کو کرده دور سر جنه مثلا ام ویژن هلبستکی دیسا گلک واتدار يعني دلال هر دو چاوی من قصر تنه ناو هر دو چاوی من جهه پیتنه دترسم تو خافل گاف باویجی مجانگی من بیشین پیینته yani اقاس گرینگی دای نارینی و نازکیا جنه اقاس جی دای جنه اف هلبستی لسر کی شرکو بکس yani اره ویجی گلکی لگل هلبستین تصوفی وک هلبستوانه ما یدیش خب پرانی هلبستوانه ویسا کریه جغندی تصوفی اشقی جی گوتنه اشقا راستقین جی و گوتنه هر و هم خاله دای تورازا کربو دای تورازا براستی زاروایی دیاره کو نزی زازکی ایروی جبر وی خوندنای برکی پچکی اوه رازن پیالم سرناسم
ne bazım piyalem. Badeyim piyalem yeva nalem. Çimki nakem berzim piyalem. Bir çarinaji dayı tavraza nivisandiye Portugal serencamı da şu an mego berhemeyi hatine tomar kırın. Paşe jbo gel ve xandiye mego jineki bawermen bir saza xwe bi dengê xwe bi helbestê xwe li cemxaneyan ban gel kiriye ku werin cem hev û eşqa xwe xwedayî bînin ziman hundirê xwe paqij bikin hezkirina xwe xwedayî bînin ziman divê helbesta xwe de jî ban gel kiriye ku li cemxaneyan bicivin cem bey rasen cem pey rasen yaran yewaran cem pey rasen herkes nevekî kero asen cem pey rojnî zel xesan ên. Ya tuzan ça mesela ew heta ku ziman û êje pêş neke me nikare behsa rizgariya civakî û siyasî jî bike yani hinek ew rizgariya civakî yani girêdayê ziman û êjeyê ne wisa divir jî yani dayîka tewraza hewramî mesela dûr de nivîsandina wê dema ku helbesta dinivîs û jinên helbestkar û Kurdî yên dinê dema ku dinivîse dûr mesela wêje û ziman pêş dikeve dema ku wêje û ziman pêş keve çer dibe rizgariya civakî û siyasî jî pêş de yani gelek jinên me Kurd heyne wisa yê dwara têkoşîna Kurd têkoşîna azadiya Kurdeyê hem dibêje û em bêjin hunerê de û dîrokê de xizmet kirine mesela hinek lê wekî Leyla Qasim wekî Mîna Qazî wekî Gulnaz xanim wekî Besê xanim dema ku tulvana dinêre duwarê mesela bêjin têkoşîna azadiya Kurd de xizmetên gelek giranbiha kiriye yên dinê wekî em bêjin me dîsa behsa çanda dengbêjiyê kir mesela Cemîla Celil jî dema ku divir de mînak bide ew jî mesela bi gund gund geryanî yani teva deyba xwe bi gund gund geryanê û gelek berhemên folklora Kurdî ji tunebûnê xelas kirine. Ji xwe roza dema em lê dinêrin mesela me goya dayê tewraza nizanim van jinê dinê gedûyî dönemê de jî yani piranêwan li heremekî hatine dunyayê. Piranêwan li heremekî yani veya çi xuyat ki dema çandek li heremekî bi cîbiye ew çand hatiye pêşxistin. Paşê em lê dinêrin mesela em bakur dinêrin helbestvan wêjevanê me navdar piranêwan dîsa ji hekarî ne bi eslê xwe ji Cizîra Botanin yani dîsa ji wê dengbêjî em dibêjin yani dengbêjê herî navdar dîsa ji wan aliyana derdikevin. Mesela yekêm dengbêjê bakur em bibêjin wek tê zanin Evdalê Zeynikê ye. Ew jî dîsa ji hekarî ye. Yani veya çi nîşan dide dema li civakekî li heremekî tiştek bi pêş keve ên de jî beşdar dibin û daha bêtir pêş dixin. û divir de mesela ê ku em bêjin Nesrî wekî Nesrîn Bedirxan wekî Leyla Bedirxan tu lê nêre vana yani bi rastî jî gelek xizmet ji ziman û çand û hunerê kirî lê li paşiyê mane. Çawa kes behsa wan nakir tu Nesrîn em bêjin mesela wekî Nesrîn Bedirxan sürgûnî mesela İstanbulê bûyî lê heta dawiya emrê xwe jî dev zimanê xwe bernedaye yani. Mesela Leyla Bedirxan dîsa wenî Cemîla Celîl dîsa wenî yani behsa Casimê Celîl behsa em bêjin Orduxanê Celîl tê kirinê behsa Celîla yani Cemîleya Celîl nayê kirin yani. Xwe yê ku ziman dane hez kirin ez bawer dikim van dayîkanan yani ku zimanê yên ku ziman dane hez kirin ev dayîkanan e yani mere nikare bibe lê ji ber ku mêr daha derketiye pêş her daim jin li dû xwe hiştine dayîk li dû xwe hiştine negotine yani gava lê dinêrî wek dedî dibe dayîka celadet ya xuşka celadet ya hevsera celadet ya nizam çî kamuran yani tenê bi serê xwe xweser jin zû zû nayê nas kirin nedane nas kirin yani nehatiye ya hesabê wan ya jî em bibêjin ji bardor wek gune yani li gelek ciya jî wek dedî dengê jinê dema her mêrekî mesela anha jî hîna jî ev berdewam dike dema jin di mewlûdê de mewlûdê dixwîne ya qesîdeyan dibe ya çî dike tedî derî paca digirin dibên bira deng nere mêr wek gune tê hesibandin ku dengê jinê derkeve. Rastî jî yani mijarek gelek berfire he yani em hêvî dikin ku di bernameyê pêş de em ê berfirehî behsa
klasîkan û dengbêjiyê jî bike lê dixwazim bi helbestekê dawiyê li bernameya xwe bînin. من و هەواڵا ڕۆزە حتا کوش دەستێ me hat me ji were behsa dîroka wêjeya Kurdî kir. Demê pêş de em ê bêtir ji we behsa wêjeya Kurdî bikin. Niha beriya ku em bernameya xwe biqedînin hevala me ya roza ew ê bi dengê xwe yê xweş ji were helbestekî bixwîne. Spas dikim ez ê helbesta Celale xanima Loristanî bixwînim. Ey hevalno bi bilbil re ji bo bêhnê bigirîn û binalin û şînê bikin. Ey bilbilê melaket ez ew gulum ku hatime bate. Vaye min ji nû ve peyamek bi te re çêkir ku ez ê bêhna xwe bidim te.